Mwiriwe bene data, tubahaye ikaze uyu munsi ku gicaniro cy'umuryango. Imirongo y'ibyanditswe yakuwe muri Bibiliya yera ndetse n'imirongo migufi yakuwe mu bibwiriza byabwirijwe na mwene data William Mario Branham hagati y'umwaka w'igihumbi 947 n'igihumbi 965. Mu gihe muri kumvira ijambo ry'Imana, turizera ko muri buhabwe umugisha. Abami ba kabiri, igice cya 6, murongo wa 18 kugera ku wa 19. Za ngabo zigezeyo, Elisa yinginga Uwiteka ati, ndakwinginze huma amaso y'izi ngabo. Uwiteka ahera ko azihuma amaso nk'uko Elisa yasabye. Elisa arazibwira ati, iyi si yo nzira kandi uyu si wo mudugudu. Nimunkurikire ndabageza ku muntu mushaka. Nuko azijyana i Samariya. If you be a servant of the Lord, not be blind. I said, you're already blind. Hano nta gihe kirekire gishize, umukozi w'Imana yaravuze ati, niba uri umugaragu w'umwami nteze ubuhumyi. Naravuze nti, usanzwe uhumye. He said, be blind. I said, yes, sir. Because he was ridiculing divine healing, ridiculing the baptism of the Holy Spirit, and it wasn't such a thing. I said, you're blind. Aravuga ati, jyewe ndahumye. Ndamusubiza nti, yego mugenzi. Kubera ko yari arimo aseka ugukiza indwara kwa Kimana, arimo anegura umubatizo w'umwuka wera, avuga ko nta bintu nk'ibyo bibaho. Ndavuga nti, uri impumyi. He said, oh, that's some of your own makeup. I said, that's the scripture. The Bible said so. So when was the mind ever blind? I said, one many times. Jesus told your Bible. Arasubiza ati, ibyo ni bimwe mu byo mwitwikiriza. Naravuze nti, icyo ni icyanditswe, Bibiliya ni kwivuga. Yarasubije ati, ni ryari ibitekerezo byigeze bihuma? Yasubiza nti, ni byiza. Inshuro nyinshi Yesu yabwiye baso, Say you're blind, Pharisees, you got eyes you can't see. That's right. So you don't know the time. yarababwiye ati, mwebwe abafarisayo b'impumyi, mufite amaso kandi ntimushobora kureba. Ibyo ni ukuri, ariko iyo muza kumenya igihe. I said Elijah was down a great prophet at Dothan one time, and there the whole Syrian army got around to take Elijah. And Gehazi said, drink the powder, they're up on us, the whole city's compassed around here with the army of the Syrians. He said, well, there's more with us than there is with them. Naravuze nti, Eliya yari hasi, wa muhanuzi ukomeye igihe kimwe ari Dotani, kandi aho ingabo z'Abasiriya zose zagose ngo zifate Eliya. Maze Gehazi aravuga ati, data batugezeho, umujyi wose wagoswe n'ingabo z'Abasiriya. He said, well, here he was, I can see nobody but you. Said God opened his eyes. And when his eyes come open, he looked and around that old prophet was chariots of fire, the hills was on fire. Aravuga ati, ni byiza, dore turi kumwe n'ingabo nyinshi kuruta iziri kumwe nabo. Yaravuze ati, ni byiza noneho bari hano, ariko sinshobora kugira n'umwe mbona uretse wowe. Aravuga ati, Mana, fungura amaso ye. Maze amaso yafunguye, yararebye. He walked right out where he was and he said he smote them blind. Walked out of how? Not physically. One way they were physically blind. Maze iruhande rw'uwo muhanuzi w'umusaza hari amagare n'amafarashi y'umuriro, imisozi yari iri kwaka. Yahise ajya aho bari maze avuga ko yabateye ubuhumyi, atari ubugaragara. Uburyo bumwe bwari uguhuma mu buryo bugaragara. You want to say, are you looking for Elijah? He was Elijah himself. Said, yes, we're looking for him to come follow me. I'll lead you right to him. They didn't know it. They were blind. Yarasohotse aravuga ati, mbese muri gushaka Eliya? Yari Eliya ubwe. Baravuga bati, yego niwe dushaka. Yaravuze ati, muze munkurikire ndahita mubagezaho. Ntabwo bari babizi, bari bahumye. And today, men are stricken blind because they're rejecting God's mercy. That only leaves judgment left. Kandi uyu munsi abantu baterwa ubuhumyi kubera ko banze Imana imbabazi. Icyo nta kindi gikora uretse gusiga urubanza. God in His love and mercy has so appropriated a way that before divine judgment ever strikes, there is a way. God makes a way of escape for all those who desire to follow that way. Ahubwo Imana mu rukundo rwayo rw'imbabazi yagennye inzira ityo. Mbere y'uko urubanza rw'Imana rwigera rukubita, hari inzira. Imana ishyiraho inzira
yo kurokokeramo kuri buri wese ushaka gukurikira iyo nzira. That's the mercies of Him. Making a way of escape, not willing that any should perish, but all might come to repentance. Izo ni imbabazi zayo, ishyiraho inzira yo kurokokeramo, idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ko bose bihana.